kuva mu mwaka w'1998 kugeza muri 2024 imyaka 26 irashize u Rwanda rutangiye gutanga impapuro mu mahanga zisaba ibihugu guta muri yombi bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Kuva icyo gihe kugeza magingo ya ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko bumaze gutanga impapuro 1149. Izo zoherejwe mu bihugu 33 byo ku mugabane w'Uburayi, Afrika, Australia na Amerika ya ruguru. Imibare igaragaza ko 84.2% by'abasabirwa gutabwa muri yombi bari ku mugabane wa Afrika, ndetse 69.9% by'abashakishwa muri ubwo buryo bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Iyi mibare kandi igaragaza ko mu basaga igihumbi basabirwa gutabwa muri yombi 59 aribo bashyikirizwa ubutabera. Abo bangana na 5.1% cy'abasabirwa gutabwa muri yombi bose. Bwana John Bosco Siboyintore ayobora ishami rishinzwe gukurikirana abishe mu mahanga kandi bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Muri Afrika mu by'ukuri niho twavuga ko hari menshi, hari 968 968 mu bihugu bya Afrika. Ayandi rero akaba ari Europe na North America na Australia. Australia hariyo amadosiye abiri. Hanyuma no muri ayo ngayo rero ya Afrika naho hari ibihugu bibiri, ubwo ndatanga imibare nibyo byiganjemo noneho benshi bagera muri hafi 700, hafi 700, kuko muri DRC hariyo 408. Cyokora muri aba 408 batwoherejeho 5, ubwo hasigaye 403. Hanyuma Uganda hariyo 278, ariko muri Uganda naho batwoherejeho 3, ubwo hasigaye 275. Hanyuma hari ibihugu nka Malawi bifite 63, Tanzania 53, Ubufaransa nabwo, Congo Republic nayo hariyo 42, muri Kenya hariyo 35, i Burundi hariyo 16, Central Africa 11, Cameroon 10, gutyo. Hanyuma i Burayi ahari benshi ni mu Bufaransa, hariyo 47 twabonye, ariko 7 bamaze kuburanishwa. Ariko hariho muri rusange hari abamaze kuburanishwa hanze ni 29. Hanyuma hari ibihugu byahisemo kutwohereza abantu nabo bohereje 30. Bivuze rero ko abantu 59 bakoye mu 1149 usanga mu by'ukuri ari nk'igitonyanga mu nyanja. Kuba imibare igaragaza ko bafashwe bakiri ku rugero ruto, ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda avuga ko bikomoka ku mpamvu zitandukanye zirimo n'ubushake buke bwa politike y'ibyo bihugu bibacumbikiye. Mu by'ukuri ikintu cyagaragaye nuko ubushake bwo kurikirana aya madosiye ya jenoside ntabwo igeze bugaragara ku rwego rwa Afrika. Hariho aba bagezeyo benshi baragezeyo baba n'abacuruzi bakomeye, abandi ugasanga n'abantu n'abanyemari, ndetse hari n'ibihugu bimwe bya Afrika twigeze kubona aba genocideri bishyira hamwe bagakoteza amafaranga, aho bakotezaga amafaranga noneho bagashyiraho umushandiko kohereza amafaranga yo kujya gutera umukandida kugira ngo azabe abakinyiri. Ibyo byose rero twagiye tubibona rimwe na rimwe no kubashakisha. Buriya i Burayi aho byoroshye ni ukuvuga ngo umuntu yagezeyo aba ari kuri adresse izwi. Hano muri Afrika ntago barahuza iyi technology yo kuvuga ngo abantu hariho n'ibihugu bitari byagira indangamuntu ngo bigire database bibe bifite nkuko dufite NIDA, bibe bifite ahantu ushobora gushakira bene gihugu bawe. Izo mbogamizi nyinshi nubwo tuvuga iri ku isonga n'ubushake buke bwo kubakurikirana, ubushake bwa politiki, ariko hari n'ibindi bibazo biri tekinike usanga ahubwo twebwe ugasanga ari twe tugenda dushyiramo imbaraga nyinshi n'abagiye bafatwa nuko twagiye tubagaragaza. Urugero rumwe rw'umuntu umwe, Procureur General umushinjacyaha mukuru mu 2010 yagiye mu gihugu kimwe cya Afrika, abonayo umwe wacuruzaga yari afite amangazini akomeye cyane, aho atari ko se ko twabasabye gufata n'uyu mwaramubuze. Agaragaza aho ari, noneho akiriyo baragenda baramufata. Procureur General kivayo ataranavayo bahise bamurekura. Iherezo ry'iki kibazo umunyamakuru yaribashije Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rukora ibyo rusabwa byose, ariko amahanga agakomeza kwinangira. Icyakora ngo iyo myitwarire y'amahanga ntishobora guhungabanya imibereho y'Abanyarwanda. And for the people who are all over the place who committed
ku bantu bakidegembya kandi baragize uruhare muri jenoside baracyahari. Tugirana ibiganiro kenshi n'abayoboye ibihugu bibacumbikiye. Tumaze imyaka myinshi tubikora. Ibihugu bimwe hari icyo byakoze, ariko ibyinshi ntacyo byabikozeho. Icyakora abo bantu ntibashobora guhagarika ubuzima bwacu. Mu by'ukuri ni uko bimeze. Ibi tubitekerezaho mu gihe haje ikibazo nk'icyo cyawe. Ariko abo bantu ntibashobora kudutwara umwanya wacu tubatekerezaho. Nubwo bimeze bityo, ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda buremeza ko mu myaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe, ngo ubutabera bw'u Rwanda bwakoze akazi gakomeye, ndetse ngo n'amahanga yageze ku rwego rwo kumva uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ngo bizera n'ubushobozi bw'inkiko z'u Rwanda, ngo ibyo bitanga icyizere ko n'ibihugu bikinangiye bishobora kuzava ku izima. David Nzabonimpa, TV 10.